Conversations in Hawaiian, McDonald's. In this video, the 3 activities that you will do are Ekahi, number 1, e ho'olohe I ke kama ilio. Listen to the conversation. Elua, number 2, e nana I ka papa olelo. Look at the vocab words. And ekolu, number 3, e olelo I na hua olelo kama ilio. Speak the words of the conversation. So let's get started. Ekalei, pololia ne oi, Ai, a ole wau I ka aina wakea. o wau pū, e hele kaua I ka hale aina hiki wawe. Ono wau I ka hamapuka me ka uala palai ma McDonalds. Ono wau I ke kanawika ia a me ka waiu luli luli wanila. E avivi kaua I leila. Pololi, pololi. Aina avakea, aina avakea. Hale aina, hale aina. Hamapuka, hamapuka. Ono, ono. Avivi, avivi. Ekalei, pololia ne oi, Ai, a ole wau I ka aina wakea. o wau pū, e hele kaua I ka hale aina hiki wawe. Ono wau I ka hamapuka me ka uala palai ma McDonalds. Ono wau I ke kanawika ia a me ka waiu luli luli wanila. E avivi kaua I leila.